So kalau prosedur tu doktor, apa yang agak risiko untuk ni? Ada Apa dia? prosedur yang contoh operation, injection ke apa, ada risiko dia tak untuk pesakit? Prosedur apa? Operation lah, macam decorporation, injection, apa-apa yang complication yang Kalau injection itu actually ada banyak jenis injection. Kalau you inject steroid sahaja, dia just temporary, maybe 2-3 bulan lah. Then kalau you bagi radio frequency, maksudnya menggunakan itu radio frequency sebagai haba untuk just burn the nerve, then the nerve boleh go back ataupun tidakkan syaraf. So that one maybe last longer, 6 to 9 months. Tapi bila kita buat yang radio frequency tu, kita akan just sambung ke satu machine yang akan stimulate the nerve. So kita akan tahu yang I punya jarum tu sangat dekat kepada saraf ataupun terlalu jauh. Terlalu jauh tidak berkesan, terlalu dekat I akan rosakkan saraf. So kita akan ada satu jarak yang safe. So kalau kita buat dengan machine radio frequency. Then steroid injection, you if let's say at the joint tu safe lah. Tapi kalau you nak buat untuk saraf tu, you boleh bagi kontras, then boleh tahu sama ada you ada inside the blood vessels ke or not outside the blood vessels lah. Actually if everything done by pakar yang ada pengalaman, supposed to be safe. Tapi operation besar, of course sebelum you setuju operation, of course I akan explain apa risiko dia kan. So ada 1% you terkena saraf, 1% infection, then risiko-risiko daripada bius itu, of course dalam operation complication mesti ada. Operation punya outcome pula another cerita lain. Okay. Kalau after operation masih sakit, what's wrong? Wrong patient, pesakit yang candidate tak bagus. After operation dia masih menjalani macam lifestyle sedentary, tak aktif, ataupun dia masih pergi terlibat dalam mengangkat benda berat dengan teknik tak betul, right? Atau wrong doktor, doktor yang tak berpengalaman. Very rare lah kalau kat private lah. Kita takkan ambil doktor yang tak berpengalaman kan. Betul. Wrong level, sometimes, ataupun wrong diagnosis, mungkin kesakitan tu datang tempat lain. Itu very rare lah. Okay, untuk yang selalu kalau yang aging tu, and then dia punya macam kena buat operation decorporation tu, doktor advice macam contohlah 70 kan, tapi dia convert apa semua, rasa doktor akan proceed ke operation ke macam mana kalau dengan aging ni? Sebab ramai jugalah tu tengok kan, yang aging ni sakit belakang, ya Allah. So kena make sure dia sakit tu datang dari mana lah kan. Kalau pasal osteoporosis, then you ada dah ubat untuk kuatkan tulang kan. You buat fisioterapi dulu. Tapi kalau sakit dia disebabkan oleh kesempitan dia untuk terowong yang kita punya nerve lalu tu, yang panggil spinal stenosis, mereka ni lain daripada slip disc. Because orang muda kebanyakan slip disc. Slip disc tu dia sangat sakit belakang, lepas tu tiba-tiba sakit belakang hilang, dia turun ke kaki sciatica saja. Itu just decompression. Tapi kalau yang orang tua spinal stenosis ni, dia punya gejala lain sikit, dia tak boleh berdiri lama ataupun dia tak boleh berjalan jauh. Kalau dia rasa all this sangat mengganggu kualiti hidup dia baru consider operation. Kecuali lah you macam you dah sampai tahap always sit in wheelchair, tak boleh kencing, tak boleh berak, menyebabkan apa-apa pundi kencing tak kuat ke, then that one must do operation. Tapi sebelum operation kita akan rujuk you kepada doktor jantung untuk tengok how your fitness, and then doktor bius and all, whether risiko dia berapa tinggi. Lepas tu pesakit sendiri kena memikirlah, dia nak menimbangkan kebaikan versus risiko lah kan. Okey, faham doktor.